stranka Srbije današnju redovnu konferenciju za štampu drži ovde na Brankovom mostu povodom postavljanja transparenta, jer danas počinje NATO konferencija u Beogradu, ali o tome biće reči nešto kasnije. Namera Demokratske stranke Srbije je da svojim akcijama koje je počela od subote i koje će trajati evo svakog dana do srede, da prekine medijski mrak i da pokaže pravu nameru vlasti koja je htela da sakrije i prikrije od građana Srbije održavanje NATO konferencije u Beogradu. S obzirom da vlast dobro zna da većina građana Srbije, preko 90%, je protiv ulaska Srbije u NATO pakt. Demokratska stranka Srbije poziva predsjednika države Borisa Tadića i ministra odbrane Šutanovca da saopšte javnosti da li su doneli odluku da polako prestane da postoji vojna neutralnost i da Srbija velikim i brzim koracima uđe u NATO pakt. A s obzirom da je ova konferencija danas u Beogradu, ta konferencija je jedan od tih velikih koraka. Jer ako NATO pakt je organizator konferencije u Beogradu, ako NATO pakt šalje pozivnice učesnicima skupa, ako NATO pakt je taj koji određuje koja je tema konferencije, jasno je da je NATO pakt domaćin u Srbiji i da ova vlast samo nemo posmatra sve što se događa. A sada će vam se obratiti potpredsednik DSS-a Miloš Jovanović. Hvala Petre. Demokratska stranka Srbije u više navrata već imala priliku da najoštrije osudi održavanje NATO konferencije, jer se zaista radi o NATO konferenciji koliko god sadašnja aktualna vlast pokušavala to da sakrije. Mi mislimo da to je dodatno poniženje za Srbiju, s obzirom na činjenicu da je NATO besomučno 78 dana bombardovao ovu zemlju, ubio na stotine civila i napravio veliku materijalnu štetu. Međutim, ne radi se ovde samo o emocijama i o istoriji i o činjenici da su nas ovim činom i činom da smo domaćini NATO-a danas u naredna 3 dana predsjednik Boris Tadić i aktualni ministar odbrane Dragan Šutanovac sve osramotili i ponizili. Da se radi o tome da ovu konferenciju treba posmatrati u jednom specifičnom kontekstu. A nije tajna, onako se to prikriveno radi, da aktualna vlast gura Srbiju u članstvo u NATO alijansu. Generalni sekretar Rasmussen je prošle godine, 2010. godine, javno rekao u Bugarskoj da će učiniti sve da Srbiju učlani u NATO korak po korak, onako kako su to tražile srpske vlasti. Gospodo novinari, ovo je citat. Rasmussen je rekao da će učiniti sve da uvede Srbiju korak po korak, onako kako su to tražile srpske vlasti. 2009. godine, nakon samita u Luksemburgu, NATO svojim zvaničnim zaključcima rekao da podržava izraženu volju srpskog rukovodstva da učlani Srbiju u NATO. Dakle, ovo nije nešto što Demokratska stranka Srbije izmišlja. Očigledno je da aktualno rukovodstvo gura Srbiju u to članstvo i mi smo ovom porukom nikada u NATO, koja se vidi iza nas, htjeli još napad da afirmišemo nešto što nam se čini najoptimalnijim, najracionalnijim izborom za Srbiju, a to je vojna neutralnost. Vojna neutralnost znači opredeljenje za mir. Vojna neutralnost znači saradnju sa svima. Vojna neutralnost ne znači konfrontaciju sa NATO. Mi sa NATO već razgovaramo u okviru programa partnerstva za mir. Ali ponavljam, vojna neutralnost je nešto što se ne bi smjelo menjati, ponavljam, to je nešto što je najracionalniji izbor za Srbiju. Za slučaj da vlast nastavi u ovom pravcu, dakle pravcu učlanjenja Srbije u NATO, mi upozoravamo da tako nešto ne sme da uradi prikriveno, da će za tako nešto morati da se konsultuju građani na referendum. Za sve ostalo će snositi političku odgovornost, izbori se bliže, ja se nadam da će građani umeti da prepoznaju ko je ponižavao i sramotio Srbiju i ko je na mala vrata, prikriveno i na puzajući način gurao Srbiju u NATO, a ko se zaista bori na jedan državotvoran način, ne samo da sačuvamo ponos, nego da prosto imamo najbolje moguće opcije i mogućnosti u našoj spoljnoj politici i strateškoj orijentaciji. Hvala vam. A sada predsjednik gradskog odbora Andrej Mladenović. Mi smo danas ovu konferenciju za štampu upravo zakazali na simboličnom mestu, na Brankovom mostu, a iza nas na starom Beogradskom mostu je okačen veliki transparent na kome piše nikad u NATO. Mostovi su ostali Beogradu posle NATO bombardovanja, nisu srušeni, ali su srušeni i mnogim drugim gradovima u Srbiji. I današnja konferencija koja počinje u Beogradu je velika sramota za Srbiju. Poručujemo predsjedniku Tadiću i ministru Šutanovcu da konferenciju, ako je već drže u Beogradu, treba da održe u srušenim zgradama Generalštaba, u centru Beograda u Nemanjinoj ulici. Treba da odvedu te sve čelnike NATO pakta
na ona mesta u našoj državi koja su najviše bila pogođena 99. godine tokom bombardovanja. Da ih odvedu upravo na mostove u Novom Sadu koji su srušeni. Da ih odvedu u Aleksinac, u Varvarina most, da ih odvedu u Niš, da vide kako su kasetnim bombama gađali centar jednog velikog grada u Srbiji. I na kraju da ih odvedu na grob Milice Rakić u Batajnici. Da vide kako je jedna mala devojčica stradala od njihovih bombi sedeći na noši u svom kupatilu. Tako treba postupati i to je ono što bi oni trebali da urade, da zaista vole ovu zemlju i da se zalažu za interes ove države i ove nacije. Mi smo u subotu organizovali jednu tribinu na Starom gradu, juče smo imali protest u centru grada, danas smo okačili ovaj transparent na mostu koji je iza nas, sutra ćemo organizovati jednu protestnu vožnju simbolično kroz centar grada, 78 vozila, simbolično koliko smo dana bombardovani će proći ulicama Beograda i pokazati da Beograd i Srbija nikad neće biti NATO grad i NATO država. Nastavit ćemo s aktivnostima jer ovo što oni danas rade pokušavajući da prikriju da se NATO samit održava u Beogradu i u Srbiji, mi ne dozvoljavamo i upozoravamo javnost Srbije da Srbija nikada ne sme postati članica NATO. Hvala.